Genel Başkan Yardımcısı Yönetim Bari Alper Hasan Yılmaz, İlçe Başkanı Makam Sabah Işık vardı ben inşallah. Al verdi ben. Aşağı daha başlayalım. Mutlaka kesinlikle. Asamadı gel. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyisin inşallah. İşler nasıl? Hamdolsun iyi de. Allah'ım Sizler nasılsınız? bereketini koysun. Sen muhtaç ettirmesin. Allah razı olsun. Allah'tan razı olsun. Biraz sonra geziyoruz. Selamünaleyküm. Nasıl? Yaşar abi. Başı inşallah. Mustafa Diyar'a bakın. Hadi bakalım. Satışlı beraber. Şirketi beraber kuvveti karım peşin yani. Böyle şirkete dostlar böyle biliyor. Yani emin olmak gerekir. Bana bir tespit ama nasıl yani? Şükür de ben inşallah. Şükür oluyor abi. Şükür oluyor da sen sana Öyle çalışanlar gibi böyle daha aktif. والله ده عشان بس صوت روش كده هذا هو Satış hebese tabi bereket getir, muhtaç kesin. Hoca hebese şikayeti ve hebese, ona şikayette hep karı geçiyor. Aleyküm. Aleykümselam. Evet be. Sağ olun. Tabi bereket şey veci. Elhamdülillah. Başa imanı bize. Ya genel başkan yardımcısı mı ya? Ziyaret satışlı ben abi. Hatta şükür veciz kırıcı derken. Bereketli bir işi veci. Hatta kesinlikle. Böyle vaktim ettim. Buradan gereken esnafı gelen. Ama tekrar Genel Başkan Yardımcısı Yönetim Bari Yılmaz, İlçe Başkanı Makam Ali Başkanı. şöyle satışı da inşallah. Allah Size ve bekle. Bereket bekle. Allah razı olsun. Vakti metin yerine sonra da gelin sağ olun. Sinek kalıbı verdik. Kafacı ve hebesine. Böylece buna. Genel Başkan Sabah işte inşallah. ne bakıyorum bu? Işık kaldı be inşallah. Buna bak ki bakıyorum. Sabah gelin. Hadi bakalım. Başkan kuşlarına beraber yani. Ama acılar hemen Tamam. Nasıl hemen? Bereketli keyişi veci. Tabii kesinlikle. Zümekle fazla olarak karabi ve hebese. Saati emri verme yani. Tamam, inşallah. Şirkete yüzde zede. Tabii kesinlikle. Karabiber de fazla vermezse. İnşallah.
تعالى الحمد لله تجي تنزل هناك طلبوا تفاصيل هذا بس إن شاء الله طلب أصيل أمري وضع يا ويا بزعم شو يشوف تشتغل إن شاء الله. شكايتي وهذا أنا شكايتي وبقدم يعني نصر بنا وصل لك تستمر صلاة بتدري اسمه صلاة بتدري يعني ام بيجن تشي جيك ونيك على خبيجي بارتي كاره خبيجي جوان كاره شكايتي وبس وانا ترجماني شكايتي يعني فهمك ايو بس ما başka zaman içecekler ve başkanlar bile zaten cici zanı her daim derinle bekliyor partiye veya bir şekilde biz anı yani hizmet havadan ses çarpına geçiyor Elhamdülillah. Boş. Ses çarpına. هي مكتبية والدولة لا Varşık da mesela. كي باشير كفاضي الدولة Sınıfa da geldim. Ali ve hem fırsatın hem sorun şikayeti ve hem bu dereye mümkün. مثلا اسماء فرابي او سنتيان تبر شعبي اجتماعي جات منش çevre akı bidiri merkezi huzur akıbet birlik beraberlik bu iş imkanı içinde herkes bir meşgul ve herkes bir hak ama patron hadi iman سأتعاوز لا والله يلبس شو محلي قبل البرد دقيقة تقارن كمان أنا والله والله سأتعاوز مرة شاي كنا ناخذ وقت الميجا وقت التنكة سأتعاوز لا ياشرين تجربة أبيها كنا باشنا يمشي وذا فجأة القاهرة نزل محلي مملكة الشام منطقة ودري شكايتي اسمين حمد وجهي نسخة وجه زي ده. آمين خذي بيغمبر ذبيح حمد شكر بك يا نسخة وجه زي ده. إن شاء الله بيجنا خذي طبعا رزق خيري ببرا إن شاء مشكلة كده Hoje vai ser salão. لكن دوما سويت اشتباه نابه وهمجي شكايتي وتحفظي وهذا هم جمال هم هناك تويش بيجن إدارية
فاتين شفاء شو باشخاني يعني كارات بترجمان و فرنس انتبه هبه ترجمان را بیجه شفاء مخامل جایزان راجین شما را بسیار سکن حضور هبه همچی برای خدمت هبه سکن شما را بیجه هیته تکیشی بجی کسی که شما بخوازم تا خوازیان طرف همه ماسن کدره ولی پیدو هم بوده کم بشین چیه مرین هم سرمانی مثل بشه هم شما کی کم کدره ولی کم شما پاچه شما مقام و شما محراج شما اصطفا یعنی خدمت اولا باید بزنم خدمت خدا لما بقول لي اصلا بنشوي يشتغل هذا اداره شكلي وجهي امساوی كلام كلنا امنام كده وقت ما هي تنا ما ثبت قالوا رواه ما هي ماشي ان شاء الله ترى باشا ايمان حسن فيلدان واحمد بنور گو خاطی عجی چاو گو عملیات بیه خدا شفا خیلی بشینه جام دعای ود خوازن مجمرا دعا کن ان شاء الله دعای ود مقبوله